Yes, kuruko mukahumura ko stole n'inungi munonga kandi cyari ningwa twino kujega aha mwamyogo owatambwira amahanga hatu no muhingi ruranganwa aho mu district yitu eyambarara nitwenda tweyongereyo izuke ngutine batahi bitaba Ankole Coffee Producers and Cooperative Union nibo barakuteka mu esente omu program age omwami pastor tugambire omuntu yaba naenda kuhinga obutunda n'ibintu cyebishemeye korwa as a must ukagira ngo iki ne kitashemerire kucebwa project kugumiza mekagendo misho kandi ekabanungi ecyo kubanza kiri nko kuwa kutandika banka hazo cheza kutandika banka ukagirga mukegendera abantu bakaza munko ko barakwenda bakayo recent ecyo ningashi ukagitandika ukaza hasumu banka mureno mukora no obutunda ko kubutandika noba nko wazara umwana no gumumbutunda bwawe ubutunda nobureberera ubutunda nobukorera ubutunda noreba ngu wabuzanza ibintu ebyo shemeye gukora ebyo tashemeye kwebwa no kureba ngo akatunda nikafuhirwa je kafuhiro mbazi buri wiki ningashi wiki ibiriza kuhinguraho akatunda okasarre katakarya munonga kakagere biririzi kandi akatunda katakaribwe nyonyi emisure neza kune kuyiho katare ne burya ningashi ozitero urugo rwawe kurungi kureba ngo akatunda kawe wakakuma so aho omuhinji wakatunda nabashutamira omuduka yeye buli runaku ninko kuwa kupange duka futi kupange duka ukayikwegendera ngo wagiteka munanka ngo agikore iwe ni urukumanya mukama wo mufu no mwekorire ni warukumanya uko kugira ni wakwata harakunuka akatunda orebe ngo hansi tukagire ibintu byamerera abo kuba kubikumerera hansi aho nibija kuretera ubusisi oningashi obukoko oburkwija kukwata akatundako kandi wano kafuira tandikira ahansi ahikarukumerera ahabo kuboko hikanta ahikakumeroko nikabasa kuribwa obukoko bakweta mbabweta aphids obukoko tuburu kurebwa nubugumana mukariya kali burinke mungwe nikamungwa yibunoreba kariyo nikatere bizuma nikagira no fuhira handi ahamhere noreba kahongo mundu gume kacweka akatunda tkarandira hansi ebikondo byako kaza hantu haterire kandi tuwakateka mu rutoke kagira right tuwakateka miti ngukarwane na n'ekitanga no kweza ekyererezi kushangwa kitaro ikyererezi nkiteko kuba kiro kaza hagati umunanko murita ahi wakateka ninga so mukishambo aho katekere ninga so musengenje yiwabirisi ayibukira kuri sizente ukateka aho ketare kazo kukaze kuri creative thinking and independent decisions hati nyowe nkaza kureba katimba nareba katimba ko nareba time ko kushika kaza kusajinga kona ninga kaza kurembera hansi kagenda kajya katipa umurundu guma kagenda nakakore bina nakakore tukakubasa kakarega wakarega nekacweka kandi okatimbako still tkarukija kuhangara emyaka mingi kacwekire biri kacweka mbwenu akakagoya akakoma nakagoye ko kome bintu wakakoma je wayetwara okora kantu kine space mpango y'obutunda bukubasa kurereteramu kandi umanya ngo nikija kutwara n'ubwire buringwa kandi kakukorana n'umwanya muhango nkoko rukenda community eje kwetorire tugambire okwebasize kuganyirwamo omirimo iyo rukora na lebori na trading center no retorirwa abantu bingi baganyirwa mu project age community age eyo kutura nayo ni community nungi ahabo kuba kuba mutahi murungi no kore byawe kutukugira umusiri kandi nayeze kinayeza nindiye nabo bahereza nabo barya kutunda binatunda kandi bindi nabyo abandi mpereza abandi nabo bagira ki abanyetorire barya kandi apart from that umwanya gurone gutungizi na bwa project wajang farm hatan bajeta Kanani International Fruit Farm
The farm is international now. International. Izo Abamerika bakantaya iraha bakwika nka batanu n'ijana yatayirwa abantu bakorwa England, hari abandi bakamba rwo Australia. Tugambira ko urukwetekaniriza project egi kugira ngo ebase kugumaho kugira ngo iyo nangwa ncyaka rumwe kwa kubotariho oyi n'abantu abo rukomentaringa kubasa ku traininga kumanyango nyencha kale babasa kutwara imirimo egi omumisho. Hati nyina abana banje basatu n'umucyara ni bariyo ndiyo nimbareta umufamu egi abana kuba kuhumura nko mu rubazo rwa famu nabo bagiye cyo bakora batamu babyara mu muhogo yabo bagira activities batorotoro ubutunda bagira barebe kundu gukora ninyena ngo nki passing over ninga nkitware nchereze abana aba bagumize mu kintu avuga n'ikintu cyabo. Okay. Kandi n'ikindi akatunda katikara kuhundura kukara kugira amana make no yongera nikayongera so with time abana bari aba mija kuba bakwasire kintu eki kandi nabo cyabire part of them. Ekintu cyakatare no mukitwaza muta iwe kuno butunda bwawe sofa watungire mu market eri kumara no buguza bahi obutunda obu no buguzota kugira ngo butunda nko bwakuzire butakiza kudibiro kashanga project yagaruka enyuma. Akatare kitu tukine akatare ka loko ningashi akatare akutwine Akambara district Akambara town tukahezayo kachirika hango kandi hariho nakanda n'obundo butare hato buri international abantu ni batwara obutunda Sweden ni babutwara mu mahanga gandi ga Egypt n'ahandi hariho companies zikubutwara kunka kandi ko kubatakashize capacity ubanze gyo tikambanze mpise capacity rero mbatahire abo kuba handi hariho abandi abindi kumanya abimbire na yagambire nabo in connection to that kandi kwa kuba hariho oyina katare ndizo nawe nawe nabasa kurinkinga nanye kandi tugire kutwasa kora supply. Deka tuyongera mu kahumuro kitu akicweka cya kashatu kandi tukiriyo tuganiya na n'umwami Mutambi ne pastor no muburizi wengira umurungi kandi abasize kubana n'umuntu omweshongozi ne actor ebe byona akabikoraho yaronde sente konkana hata cyaryo nazironda ya joininga n'ubuhinji iwo ryo kostamire byo wabikozire abantu baronzere sente kwetorora amahanga amataka tugino mu byaro tugashutamire tutkubasa gukoramo ibintu biri productive. Nibanyeta Edmond Principal Farmer omukicweka cya kashatu nitwenda turebe yahikanka hina no kwetekaniriza ebintu bikwatine na value addition enteka teke yaine kubasa kutunga cyango omubutundomo guma program.